Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenze iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu akisibhalansisane kulolu daba lo esimbona-ke esithombeni, igama lakhe Mbongiseni Gwala, wasendaweni-ke yakwaNongoma KwaZulu Natal, kanti-ke usebenza-ke lapha kwesinye-ke sey'tolo endaweni-ke yasoThongathe. Umbongiseni-ke uthi-ke usathukile indlela-ke okwenziwe ngayo kuyena kade kune-March ngoLwesithathu, i-March lwisana-ke nabokufika bakuleli ngokungemthetho noma-ke benganawo amaphepha. Umbongiseni-ke uyichaze njengomuntu naye ongakwazi-ke ukufihla-ke imizwa yakhe yokuthi-ke akahambisani nokuthi kube khona abokufika abanganawo amaphepha la eMzansi. Kodwa-ke nayi-ke inkinga la ekhona. Umbongiseni ukhala ngokuthi-ke amaZulu okuyibona-ke abantu-ke abathatha ngokuthi-ke abantu bakubo noma-ke obhuti bakhe nosisi bakhe, kodwa-ke ibona abamjikele befuna ukumshaya, bephinde bemtshela emehlweni ukuthi-ke ufana ne-Somalian okuwumuntu wangaphandle. Uthe naye ungumuntu okwaziyo ukuthi-ke mayilithola ithuba naye-ke athathe isagila sakhe amashe nabamasha. Uthe impela kumphathe kabi ukuthi-ke abantu bakubo bamtshele ukuthi-ke ufana ne-Somalian okuyibona abarana ama-shops la eSouth Africa, kanti-ke iningi labo alinawo amaphepha. Yena nje uthe umZulu phaqa udabuka kwaNongoma, mhlambe-ke nje sekuwukufana nama-Somalian, kodwa-ke yena uthi-ke nje ungumZulu phaqa, kanti-ke futhi-ke ukhuluma-ke isiZulu phaqa, athi-ke wasincela ebeleni. Ngane zakwethu awukhomente kwi-comment section ungitshele ukuthi wena ngabe uyibona kanjani le nsizwa, ngabe uyibona umZulu noma-ke mhlampe isenga eyimithiyo. Asihlangabezane kwi-comment section. SikuTrend TV ngizohlezi ngikhona ngilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.